Ktem Shipai 101 area na Shillong kala Kner Kti Jingiarap Kti Shipai bala Thait Tura haka tarik Nohprah da jingai dawai jingsumar bapang bashitom ban pynsuk jingsam pension ban plie iakynduh hadien bala shongthait ban pynsuk jingeh iakynduh ban Jingiarap haba donkam kano kapor. Lepli kini ke lympung Shipai bala Thait da Agatha K Sangma MP Lok Sabha jingdan lang kirang Shipai kinong penyat ya ke Rajya Sainik Board Meghalaya ke ofisar ke sorkar Jylla ki kurim jeng Shipai Shipai bala Thait ni kilung Garo. Ke Agatha jingkren lingkot ke laitu ke sorkar Meghalaya ke lepli kilat kelinti na ke benta Shipai bikin kam jam hadin bigla Thait kum Shipai. Kalau ongru la ailat Shipai bikin pentebet bun ki kam hadin bigla Thait kenang bikin la ban pendap jingnon kam ki kesam jongki. Kalau ongru ke sorkar Meghalaya kadang wat kilat kelinti ban plie kawai ke Sainik School hakani ke Jylla hakis nemban wan. Lingba kini ke lympung Shipai ke layok ke kabuksiar ban iakynduh lang krui kum kawai ke jingsam hakawai ke tunum ban merjing mut jingeh iakynduh. Kum kini ke iakynduh la pelong ru ya ke lympung 58 Gorkha Training Center Happy Wali Shillong haunai wing balala.